Niyazi bafethu ngiyanithanda iSelect Africa TV uyasubscribe uyasilandela ku Facebook Select Africa TV wenza sure ngane zakwethu ukuthi uyasubscribe kuze sizokwazi ukuthi hleze sixhumana njalo. Ngisebenza uzune mina ngatshala isidala angitatazele ngihambisa kwewashi Twenty-four ngafana bamnyezwa ngisebenza uzune mina ngatshala isidala angitatazele ngihambisa kwewashi amandla wangakini isipilo nzima ubukhakho bangabukini ungangikhona njani shiyumata shiyinhliziyembe shiyumata uyezani Twenty-four ngafana bamnyezwa ngisebenza ubuzune mina ngatshala isidala angitatazele ngihambisa kwewashi